Reka tugusuhuze twifurize ibihe byiza wowe udukurikira umunsi ku wundi ku rubuga rwacu rwa Burundi Yacu Updates n'amakuru agezweho muri kano kanya. Turi ku gicamunsi cyo ku itariki 29 z'ukwezi kwa karindwi 2025. Tugufitiye inkuru nyinshi nk'uko umaze kubimenyera. Twebwe tukuzanira inkuru nyinshi zirimo ziravugwa, ni ukuvuga ngo iyo wageze hano kuri urubuga amakuru yose uyabonera icyarimwe. Rero wowe nta kindi tugusaba ni ugukora subscribe, hanyuma aya makuru yose ntukayabone ahandi, ahubwo ujye uza kuyashakira hano. Iyo ukoze subscribe, telefoni yawe ikubwira ko tushyizeho video nshyashya. Kuri ubu ngubu rero amakuru tugiye kwibandaho, inkuru ya mbere ni inkuru yatangaje abantu benshi, yabereye muri Masisi, aho rero M23 yakoze agashya gakomeye cyane. Turaje tubigarukeho gatanu kuri gatanu. Iyindi nkuru twifuza kwibaza ndetse no kugarukaho ni inkuru ivuga ko AFC M23 na Kinshasa igihe bihaye ntarengwa cyamaze kubafata. Ese byagenze gute? Bumvikanye iki? Niba ukurikira politiki yo mu biyaga bigari, nyamuneka, cyangwa se mu burasirazuba bwa Kongo, nyamuneka ntujye kure utumvise iby'aya makuru. Iyindi nkuru twifuza gufatira umwanya ni inkuru ivuga ngo nyuma y'ukwezi ashyizweho umukono amasezerano y'u Rwanda na RDC yabageze hehe ashyirwa mu bikorwa, nabyo turaje tubive imuzi. Hari n'indi nkuru nanone twifuza kugarukaho ivuga ko ibiciro bya mazutu byateje imyigaragambyo ikomeye i Rwanda. Murumva ni murangora ndakeka. Ibyo rero byose tubigufitiye muri kano kanya kugira ngo usobanukirwe byinshi kuri aya makuru. Niba rero ukurikira amakuru agiye atandukanye ya politiki, uyu ni wo mwanya mwiza, uhawe ikaze. Kuri uyu wa mbere ushize imyigaragambyo ikaze yadutse mu murwa mukuru wa Angola kubera izamuka ry'ibiciro bya mazutu na lisansi yaje kuvamo urugomo, aho itangazamakuru byaho bivuga ko abantu benshi bishwe ndetse benshi batawe muri yombi nyuma y'ibikorwa byo gusahura ndetse no guhangana n'abapolisi. Iki gihugu cya Angola, kimwe mu bicukura peteroli muri Afurika, cyazamuye ibiciro bya mazutu ho 1/3 muri uku kwezi mu rwego rw'umugambi wa guverinoma umaze igihe kirekire wo kugabanya nkunganire itanga ndetse no kuzamura imari ya leta. Amashyirahamwe y'abatwara taxi minibus nayo byabaye ngombwa ko azamura ibiciro kugera kuri 50%, kandi batangiriye imyigaragambyo y'iminsi 3 guhera ku wa mbere. Ikinyamakuru Novo Journal cyatangaje ku rubuga rwacyo ko byibuze abantu 6 baguye mu mirwano barimo n'umupolisi. Novo Journal yavuze ko abapolisi bakoresheje ibyuka biryana mu maso na grenade z'umwotsi ndetse banarasa mu kirere kugira ngo bagerageze kugarura ituze. Polisi mu itangazo ryayo yavuze ko amaduka yo mu murwa mukuru wa Rwanda yasahuwe. Iri tangazo rivuga kandi ko abapolisi bataye muri yombi abantu ariko ntibatanga umubare. Minisitiri w'imari wa Angola yatangarije Reuters ko mu kwakira ko inkunga ya nkunganire yatangaga kugira ngo ibikomoka kuri peteroli bidahenda yanganaga na 4% by'umusaruro w'ubukungu umwaka ushize, kandi ko guverinoma izakomeza kuzikuraho mu byiciro. Amasezerano y'amahoro hagati ya RDC n'u Rwanda yasinywe tariki 27 Kamena i Washington imbere y'umunyamabanga wa leta zunze ubumwe za Amerika ariwe witwa Marco Rubio, ngagomba guharurira inzira ibihe bishya by'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari, ariko icyo cyiciro cyayo cya mbere cyatinze gushyirwa mu bikorwa. Tariki 27 Kamena, Kinshasa na Kigali nibyo byatunguye abantu mu bihe uburasirazuba bwa RDC bwari bumaze imyaka mu ntambara simusiga yatangiye nyuma y'uko umutwe wa M23 wubuye intwaro. Ibihugu byombi byasinyanye cyangwa se byashinjanyaga kuba inyuma y'imitwe irwanya uruhande rumwe cyangwa urundi. Byasinye amasezerano y'amahoro bigizwemo uruhare na Amerika. Aya masezerano yashinjwe cyangwa se yashimwe haba ku bikubiyemo ndetse n'ingengabihe yo kubishyira mu bikorwa, bivuga ko abagamije cyangwa se agamije gushyiraho inzira
izatangira ibihe bishya by'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari, ariko kuri ubu biracyari mu rwego rwa tekinike. Icyiciro cyayo cya mbere, intego yacyo nyamukuru yari uguhana amakuru ku kurwanya umutwe wa FDLR, cyagombaga gutangira nyuma y'iminsi 15 hasinywe amasezerano. Ariko nk'uko iyi nkuru dukesha RFI ibivuga, iki cyiciro ntigishobora gutangira rwose usibye nyuma y'inama ya mbere y'urwego ruhuriweho n'umutekano ruhuza intumwa z'abanyekongo n'abanyarwanda, rwagombaga kuba rwarashyizweho bitarenze ku itariki 27 Nyakanga. Inama ya komite ihuriweho y'ubugenzuzi muri iki cyumweru i Washington. Mu gihe yategerejwe iki gihe ntarengwa, hateganijwe ikindi gikorwa cy'ingenzi muri iki cyumweru nk'uko amakuru agera kuri RFI abitangaza. Muri inama ya komite ishinzwe gukurikirana ibikorwa ihuriweho, urwego rufite uruhare runini kuko ari rwo rufite ishingiro ndetse n'inshingano zo kwakira ibirego, gusuzuma ibirego byo kutubahiriza amasezerano, gukemura amakimbirane ndetse byaba ngombwa hagashyirwaho ingamba zifatika. Iyi nama yatangarijwe i Washington hari na Amerika, Katari, umuryango wa Afurika yunze ubumwe hamwe n'abahagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Bivuga ko ari inama y'ingamba zikomeye ishobora kwerekana ibizakurikiraho. Naho ku yindi nkuru twifuza kubagezaho kuri uyu wa kabiri, tariki 29 Nyakanga, nibwo igihe ntarengwa umutwe mu 23 na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bihaye ngo babe bamaze gushyira mu bikorwa ibyo bemeranije i Doha muri Katari. Kuwa gatandatu tariki 19 Nyakanga nibwo impande zombi zashyize umukono ku nyandiko y'amahame yibanze aganisha ku guhagarika intambara. Ni amahame akubiyemo ingingo nkuru 7 zirimo agahenge gahoraho, hirindwa ibitero byo mu kirere, ku butaka cyangwa mu mazi, cyangwa ikindi gikorwa cyose cyo kudurumbanya no kureka itangazwa ry'icengezamatwara ry'umuryango cyangwa rikangurira gukora urugomo. Impande zombi zanemeye ko isubirwaho ryuzuye ry'ubutegetsi bwa leta ku butaka bwose bw'igihugu ari inkingi y'ibanze y'amasezerano y'amahoro ndetse no kurekura no guhanahana imfungwa za buri ruhande. AFC M23 na Kinshasa bemeranije guhita batangira gushyira mu bikorwa ibikubiye muri ariya mahame, bahita baniha tariki 29 Nyakanga nk'umunsi wa nyuma wo kuba byose byubahirijwe. Nyuma y'itariki kandi impande zombi zemeje gutangira ibiganiro bitaziguye, hagamijwe gutangira ibiganiro ku masezerano y'amahoro bitarenze tariki ya 8 Kanama. Naho amasezerano y'amahoro akaba yagezweho tariki ya 17 Kanama 2025. Nyirantarengwa yageze nta kintu gifatika kirakorwa. Nyuma y'iminsi 10 Kinshasa na FC M23 basinye amasezerano yibanze aganisha ku guhagarika intambara bamazemo imyaka irenga 3. Kugeza ubu nta gifatika impande zombi zagezeho. Mu minsi 10 ahanini yaranzwe no guterana amagambo mu itangazamakuru kubera kutajya imbizi kubyumvikanyweho i Doha muri Katari. Nk'ingingo yerekeye isubizwaho ryuzuye ry'ubutegetsi bwa leta ku butaka bwose bw'igihugu, Kinshasa ayisobanurira avuga ko AFC M23 igomba kuva mu bice byose igenzura bikongera bikagenzurwa n'ingabo za FRDC naho polisi ya RDC na polisi ya RDC, ibyo uruhande rw'inyeshyamba rudakozwa na gato. Umunyamabanga uhoraho wa AFC M23 Benjamin Monima mu kiganiro aheruka kugirana n'itangazamakuru yavuze ko AFC M23 ari igomba gusubizaho ubutegetsi bwa leta kandi ikabikora muri RDC hose. Ibyo yagaragaje ko uruhande rwabo rwatangiye kubahiriza. Indi ngingo kugeza ubu itarubahirizwa nijyanye no kurekura imfungwa. AFC M23 ivuga ko
hari imfungwa zayo zibarirwa muri 700 Kinshasa ifunze, ndetse iheruka guteguza ko itazasubira mu biganiro by'Idoha kugeza igihe zirekuriwe. Uyu mutwe mu ruhande rwayo avuga ko iyi ngingo nayo yamaze gushyirwa mu bikorwa, kuko hari abasirikare bahoze barwana ku ruhande rwa leta barenga 12,000 bari barafatiwe i Goma bamaze kurekurwa. Aba barimo abacanshuro b'Abanyaromania barenga 3,000, abasirikare ba SADC barenga 8,000 n'aba FARDC barenga 1,400. Ikindi impande zombi zananiwe ni ugushyiraho komisiyo zihuriweho na CICR, komite mpuzamahanga ya Croix Rouge yari kuzifasha guhanahana imfungwa. Hagati aho mu minsi 10 ishize hanagiye humvikana imirwano itandukanye yagiye ihuza AFC M23 n'imitwe y'abazarendo irwana ku ruhande rwa leta. Ni imirwano yasize M23 yigaruriye uduce dushya tumwe na tumwe, by'umwihariko utwo muri teritwari ya Masisi. Kuri uyu munsi rero umutwe wa M23 ukomeje kurwanira n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo muri Masisi. Ku wa mbere bigaruriye uduce dushya two muri teritwari ya Masisi iri mu zigize intara ya Kivu y'Amajyaruguru. No uduce turimo Akangururu na Ndete, twombi two muri groupement ya Nyamaboko ya mbere. Utu duce twombi uriya mutwe watwigaruriye nyuma yo kutwirukanamo abarwanyi bafite imitwe cyangwa se baba mu mitwe ya wazarendo imaze igihe irwana ku ruhande rw'ingabo za leta mu mirwano yabaye ku mugoroba wo kuwa mbere tariki 28 Nyakanga. Amakuru aturuka muri Masisi avuga ko ingabo za FARDC, ingabo za AFC M23 zagabye ibitero muri turiya duce twombi wazarendo zari zahungiyemo nyuma yo kwirukanwa mu kandi gace ka Murema kagenzurwa na M23 kuva mu mpera z'icyumweru gishize. Muri Masisi hakomeje kubera imirwano mu gihe hashize iminsi 10 AFC M23 na leta ya RDC basenya amahame y'ibanze aganisha ku guhagarika intambara. Uyu mutwe ukomeje kurwana n'ihuriro ry'ingabo za leta mu gihe kuri uyu wa kabiri ari wo munsi ntarengwa wo Kinshasa bemeranije kuba bamaze kubahiriza ibyo bemeranije i Doha, birimo no gutanga gahenge gahoraho.